Bana ba Modimo, ke le dumedisa mo leineng le le maatla la Morena wa rona Jesu Kriste. Tsatsi leno Ferikgong a tlhola 11 ba Charismatic Renewal ya Gaborone le Francistown ba lo amogela mo letsatsing la 14 la go rapela le go itima dijo. Re ntse re nonitshiwa fa e sale dithapelo di simolola. Maabane re letse re neetswe diaparo tsa phemelo tsotlhe tsa Modimo tse di siametseng thabano. Tsatsi leno ka setlhogo sa Bantogela Segwenegwene se se tswang mo Pesalemeng ya bo 59 re gatela pele go ya thabanong. Baratiwa mo Moreneng, mo Baebeleng re bala ka bagaka ba ba neng ba logetswe segwenegwene ke ba ba neng ba ba thoile mme ba fenya. Banna ba tshwana le bo Dafite, bo Nehemia, bo Mordekai, bo Elija, bo Jeremia, bo Jesu, bo Paulo le ba bangwe. Ba kgonne jang? Ba ne ba ikitse, ba ithaloganya gore ke bomang. Ba ne ba itse fa ba na le mongwe yo mašeta go gaisa ba ba neng ba ba tsogologelwa. Ba ne ba itse ga ba na le rraabone yo ba neng ba lelela mo go ene go ba lwela. Ba ne ba rapela mme ba neela Modimo ba ba bone. Thapelo, sellote le sa phenyo. Ngwana wa Modimo, a wa ikitse o mang? Ema o itshwarelele ka ditsholofetso tsa Modimo. Mo go Jesaja 41 verse 11, mo go Matayo 11 verse ya 28. Tsaya malebela mo bagakeng ba ba neng ba ithaloganya boleng jwa bone mo go Kriste. Nna pelotheri le motho wa boammaaruri ba ne ba ntse jalo. Intshe bo wena mo tirong ya gago, ba dirile jalo. Amogela diphoso tsa gago o kope boitshwarelo mo Modimong le mo go bone bao ba foseditseng, ba dirile jalo. Nna morapedi wa tlhwatlhwa o lope tshireletso ya Modimo, ba dirile jalo. Nna mogaka mo tshepe Modimo mo go tsotlhe le fa metswi ya baba e go ferefere, ba ne ba dintse jalo. Nna boikobo o lwele boitshepo le kagiso, ba ne ba ntse jalo. Baratiwa mo Moreneng, ithaloganyeng gore le bomang lo seka lwa boifa mananeo a mmaba. Gakologelwa gore Jesu o mo setilong sa bogosi. Yo le mo ikantseng ga a robale. Rapelang lo sa ipone tsapa ka tshepo le tumelo. Se go falang.